ni tondu wa murume anajifanyanga muokoki because of kegeis ucio ndakoragwo gwitwo ndakoragwo etitwo ni mwa muigwa kiaria mbere ya kigongona ragia ta thaburia mararingana ana anointing na muthie mukinyio ndomereri wa ithero na igoguo Joy ndakoragwo no hako ata akiongea uigwa taguo ndiraria na ni kanitha-ini Joy ananga anointing ni athie nyumba athie akarugera muthuri Joy anakuanga kufuata tu bwana yake muthuri wake ni murathime na kihunjo na comedian we know that but Joy todo murume ne bisofu na kene bisofu ndakoragwo ena kiheo gya kuhunjia kana gya kwariria ndu ebu fikiseni hiyo ujumbe mseme ndero amesema na mimi ndio nimesema ningemuthikiriria jigua indo sikiringa no mimi nikisikiza huyo Joy wa Kegei akiaje jigua go akona talent zingine lakini sio za kuhubiri hizo talent zingine sijui ni gani akona talent za kufanya ujinga TikTok yes lakini sio ya kuhubiri and I'm said it myself wodire kiheo nyonaga mutumia ucio ndakio mundu nathie atungatire kiria hetwo nakio ali tondu muthuri wakwa ni muhunjia na ningatwika bishop hakuna anointing anakuanga nayo huo mama kwani mjai mwambie ukweli ati ndirenda kumwira atiriri riu ri wajiri wake abae akai athukiria muthuri waku ri ndogatinde na kuhura muthuri waku mureke ukiamuhure tondu menye atiriri ana muthuri waku ri we uthiorite hara kuje turahunjia riu what do you hear that spoke one nonsense nike mwaigwa hau ndaiga he's a comedian not a preacher thank you bwana yake hapana kama mnasema bwana yake ni comedian na pia ni anahubiri by the way baby abo au no ndega na Kegei akoragwo